Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Al haditsu tsalits utawi iki ku hadis kang kaping 3. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab lan saking Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karune Sayyid Abdullah lan Sayyidina Umar. Sayyid Abdullah aneka adalah putra laki dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma berarti kedua-duanya adalah sahabat. Sebuah isyarah mon radhiyallahu anhuma berarti kedua nakak dinto adalah sahabat dari sahabatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab aneka masuk Islam abareng bi abana. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam, maka Sayyid Abdullah juga masuk Islam. Nika kejadian Sayyid Abdullah masuk Islam dari Makkah ben ki kene jadi Islam mulai ki kene Sayyidina Abdullah ibn Umar. Beliau termasuk min fuqaha'is sahabah wa muttaqihim wa zuhadihim. Sayyid Abdullah ibn Umar adalah termasuk orang-orang ahli fikih sahabat. Ben orang termasuk orang sepaling takok dekat Gusti Allah dari golongan para sahabat, ben orang sepaling zuhud dari golongan para sahabat. Beliau ampun melaksanakan haji sebitek kali haji. Wa'tamara alfa umrah, beliau ampun umrah 1000 kali umrah. Haji sebitek kali, umrah 1000 kali. Dan beliau memerdekakan budak alfa raqabah, memerdekakan budak 10.000 daripada budak si ampun merdekaaki tining Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma amin ya rabbal alamin. Pon Sayyid Abdullah mau diceritakan banyak neka keistimewaan daripada beliau. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kurang lebih kipaneka 600 telo napanya mana alfa sebu wasita miatin wathalathun 1630 hadis. Beliau meriwayatkan hadis 1630 hadis. Beliau umur ki ngodah ampun mampu meriwayatkan hadis sehingga beliau jadi orang-orang fuqaha daripada para sahabat. Luar biasa. Beliau seteh bareng kota Mekah, seteh keberadaan mati syahid. Beliau adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Umar, sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi rupane dawu buniyal islamu ala khamsin. Bunia den bangun, bunia den jenengaken, bunia den bangun pada apa al islamu agama Islam den bangun ala khamsin ing atase 5. Wa fi riwayatin ala khamsi, yakni apa sih maksud napanya mana lemak Islam nikah bangun atas lemak
lemak pondasi atau lemak cagek ala khamsi gawaid bangun atas lemak cagek. Dalam riwayat lain wa fi riwayatin bani ala khamsin, tapi ngakui lafat ala khamsatin, atas 6. Islam bangun atas 6 cagek. Jadi salah situ dari 6 neka mon korang berarti robu bangunan nah Islam tak kuat. Jadi perlu diperhatiaki 6 cagek ke Islam lemak cagek ke Islam ane kecek sampai korang. Ya ini termasuk napa ekocak rukun-rukun Islam. Cagek-cagek ke Islam. Saya maksud kelaben ala khamsatin atau ala khamsin, yakni rukun Islam ni kebenyaan bedalema. Atau ekocak usuluddin, asal daripada agama Islam lemak ni kamu. Jadi mau lemak korang berarti asas pondasi na korang, usul na korang, rukun na korang. Korang sempurna. Berarti tak sempurna Islam korang berarti. Napaan lemak peneka? Syahadati alla ilaha illallah, yaiku syahadat siji an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kening baca syahadati kening kelaban baca jer neka berarti ataf dak kalafat khamsin atau tadi badal dari lafat khamsin berarti syahadati. Cukan kening baca syahadatu rafa, kening baca rafa ala annahu mubtada, tarkib tadi mubtada, terus khabar tarkib tadi mubtada, khabar mahdhuf wal khabar mahdhuf, takdir kira-kira nah wa minha syahadatu alla ilaha illallah. Kening baca syahadati berarti tarkib tadi ataf atau badal dari lafaz khamsin atau khamsatin. Kening baca rafa yakni syahadatu berarti tadi mubtada, khabar mahdhuf takdir minha setengah saking khamsatin iku syahadatu, berarti kening baca cir syahadati, kening baca rafa syahadatu. Nah, neka syahadat neka peringkat pertama nomor situ. Syahadat 2 neka harus. Beda orang masuk Islam tak gelem ngekone ke Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islamnya tolak. Engkau iman ke Gusti Allah, engkau apa sah, engkau haji, engkau azakat, keng tak iman dekah ke Nabi na Gusti Kanjeng Nabi, maka rukun maka Islam tolak. Harus syahadat 2. Syahadatu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Pakut sekut macam nikah. Pakut sekut macam syahadat 2 nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, khusus mon para te dunga. Banyak macam syahadaten, syahadat 2 nikah. Karena ini termasuk pondasi Islam. Termasuk pondasi Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa oleh muhammadan abduhu wa rasuluh? Keneng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sah. Tak harus wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kening wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cinta ke Kanjeng Nabi harus bisa, harus mekalah cinta nade abek kulaban manci dengan tibi. Keng je sampai engak cinta na orang Nasrani, cinta dekat Nabi Isa. Saking dari cinta na ke Nabi nah sampai ekocak anak Tuhan. Nabi Isa ekocak anak pangeran. Selama tak menyimpang dari nikah, silahkan memuji Kanjeng Nabi dengan berlebih-lebihan. Silahkan memuja dan memuji Nabi karena mon Gusti Allah ampun moci. Allah Ta'ala semaha berhak poci, ampun moci dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa pocian kau lewan mancinengan mon bendingake bi poci na Gusti Allah.
wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi gadda'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Tabuna Habib Umar bin Hafid, wallahu qad athna alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala ongku la moci deka kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama yusawil gaulu minna au yakunu thanana, maka seberapa nilai ya pocian kau leben panjenengan ka Gusti kanjeng Nabi mon epedingaki pocina Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka moci ka kanjeng Nabi cak rasa paroh, memoci kanjeng Nabi cak nga setengah, kabiaki moci ka kanjeng Nabi karena Gusti Allah ampun moci deka Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Markana semakin kalau panjenengan banyak nyebut asmana kanjeng Nabi, berarti semakin kenal kanjeng Nabi ka kauleubeun panjenengan. Semakin orang ria senang baca salawat ke kanjeng Nabi, berarti semakin kanjeng Nabi gela engke paneka sering meles deka salam kaul panjenengan, berarti semakin banyak kenal deka kauleubeun panjenengan. Tung situng orang semaca salawat, semaca salah salam, aneka jawab secara langsung bi Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, nomor 2, wa iqamis salati lan negaaken salat. Kening wa iqamus shalah atau wa iqamis shalah. 5 salat, wa hiya khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat nika banyak 5 salatan bene 5 areh salat sekalian kelero. Paham? Salat saare semalam senapa kali? 5 kali. Cek rone roreng mangkin berapa sholat sholat 5 kali king ibadah ini sekalian. Jadi eropel pak takbir eropel kia usolli ne eropel usolli Allahu akbar Allah waduh tak ada. Jadi sholat tah sehari semalam 5 kali bene 5 are sholat sekalian balik mestena sehari semalam sholat 5 kali harus nikah wajib hukumah nikah termasuk rukun Islam. Rukun daripada Islam. Tanpa nikah berarti Islam rapuh, tanpa sholat berarti Islam mah korang caga ke korang pasti robu agamana sholat. Saya kemaksud iqamis sholat apa saya kemaksud iqamis shalah yakni al-muhafadhatu 'alaiha. Saya maksud kelaban iqamis shalah ay iqamatiha yakni ay al-muhafadhatu 'alaiha, menjaga salat 5 waktu berarti nika keoca iqamis shalah. Negaaki salat berarti ajaga salat 5 waktu fi awqatiha dalam waktu-waktuna salat karena salat nika pun beda waktuna. Kira-kira sampian mun awet sap otabeh SMS laporna terkirim centang biru WhatsApp pak oneng WhatsApp sampean siapa tua tak tahu SMS centang biru baca keng tak bales dari mana sampean cege tak cege lah iya me baca tok tak bales sampean nelpon yang kak keng saya telepon tak amunnya tak suara dari mana sampean cege tak cege adan roh ya dengan kita mata enak aku ni dak rembah kira-kira nelpon yang kak saya telepon tak amunnya kecewa awet sab centang biru atau centang 2 keng tak kak buka padahal ada pak keng tak kak buka kecewa buka keng tak bales kecewa boh mak baca melolong kau tak bales kecewa lah terus kaki benar ngeding adan ngeding kita ada remah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah tak kau kecewa Gusti Allah sampean bisa pegel Gusti Allah bisa pegel merkena suara adzan nika adalah panggilan adzan adalah panggilan daripada Allah Subhanahu. Keng lebat lesan orang si adzan, aneka panggil Gusti Allah. Hayya 'alas shalah, hayya
hayya 'alas shalah. Allah Taala debu al-ana gajitukum. Setiang kau datang ka beun. Demak beun kapi debun Gusti Allah. Gusti Allah saya datang. Setiang kau datang ka beun mata sambut engkau datang ka beun. Sampean katamu na kiai sambut kok. Sampean kedatang na guru sambut lama yampar. Kakanan bi sampean masa aki deureun. Lah terus Gusti Allah dateng lema are seka le saare lema kale pas dok memul jennah kula wi sampean. Ketamoyan orang sesoleh saare lema kale berarti orang bagus ya. Tamoyan bi guru ne saare lema kale. Kecocok berarti. Wadare memon Gusti Allah sedeteng ka kula manjenengan saare semalam lema kale. Jangan ngocak neronga aliran setana genane ka. Sholat cukup enggak ngakan dah cukup enggak mau tak gering kaki mau tak tompas berbalik kaki tak paham dak kalimah nih orang enggak neka iqamis sholat apa iqamis sholat jadi ya mun saumpama Gusti Allah nyoro bajang cukup enggak bener iqamis sholat lah fata wa tuqimus sholat lanjeng gelu wadhkurullah cukup enggak tak ngerti ke bahasa dadi mursyid. Daire beda pengaji aja mak beda saya ngaji jangan gula. Coba pahami wa iqamis shalah, muqimis shalah. Muqim re apa? Dari lafaz iqamah yaqumu mancing muqim nega. Mun anya mancing berarti adep dak bare anya mah salat ri ya mancing. Mun cokop enggak mosok mancing mosok abejeng, Pak. Tak dem di anak sampean mun aku alir neria. Mata bolong bisi bine cokop enggak. Tak luang sambune sampean. Menorok neku ajine cukup enggak rian. Cek norok pato nikah pun. Nikah pun kayak apa hadis ini kah? Sahih Bukhari Muslim nih kah? Ngerti Fatihah tak tahu jadi tak bejeng repot. Nah, jadi saya kocak napa nyamana iqamah yakni al muhafadzah alaiha fi awqatiha ajaga salat 5 waktu engki kak dito dalam waktuna. Pon. Apa keuntungan? Kangkui orang sesolat re apa keuntungan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, man hafadha ala salawatil khamsi. Serana orang ajaga solat 5 waktu, ajaga. Benih ajaga maksudnya lakone jaga tok. Repot mau ngomong bisa sampean terwareng dina re. Lah kan ro jaga tok. Lah jaga maksud ro lakone deh ya. Ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha hadis. Saya kemasud ajaga yakni wudu'un baktona ruku'un sujud tah. Mun beda orang ajaga salat kelaban wudu yakni awudu salat awudu kada. Baktona tepak ruku'un sujud tah. Ben orang kelak ngekonen wa ya'tarifu annaha haqqullahi subhanahu wa ta'ala. Ben mengakui adalah solat hak Gusti Allah. Serana orang ajaga solat 5 waktu, wudun elakonen, waktu tepak ke waktu, rukuk sujud sempurna. Benek ngain mainan, sujud ngak pir-piran deh ya. Rukuk bada tumak nina, sujud bada tumak. Nah, dikit bahas kebudi nih kapon, tambah kebudi dikit bahas. Ma yata'allaqu bis shalah. Sujud teh ben ngekonen bahwa salat rihan Gusti Allah si wajib elakonen bi manusia. Kana jasaduhu haraman alan nar. Tahu sanya banyak amal Pak, cukup 5 waktu lah. Maka mun beda orang ajaga salat 5 waktu. Waktu na ajaga bene bawa waktu na. Sopu setengah sanga dari dimmer ya. Aliran apa kaki? Makin sopu istiwa jam senapa? Istiwa jam berapa? Siapa ngucap setengah 6 je? Jam 5 kurang seperempat, jam 5 kurang 10 menit kurang lebih. Nika mulai mancing bekto istiwa masuk sopu. Karena semua akhir makin sopuna. Semua akhir sopuna makin. Nah, maka orang seaja geh wudu'en aja geh bektona rukuk sujud tak aja geh, maka orang beneka jasad tah harama kitinin Gusti Allah Subhanahu wa taala terseting apa neraka. Mun terus selamat diri neraka usaha salat 5 waktu na jaga.
Berat kata apa? Celep Ustaz, wudu pesempurna. Ngangkui siwak pesempurna. Ngakan mun ada kerupun tak sempurna. Ngakan ada cengena tak sempurna. Salat mun ada siwak tak sempurna deh lah. Rokok mun ada rokok tak sempurna. Ya colo apa kaki je. Aneh tak siwak kan tak masa tak sempurna. Malah sempurna salat dah. Paham ki? Tetapi orang seaja geh solat lima waktu, wudu'un waktunah, ruku'un sujud tah, ben ngekonen solat nikah han Gusti Allah Subhanahu wa taala tak oleh langgar, maka orang kena bekal ihramaki engki nikah jasad tah beten bekal ihramaki tah seting apa neraka. Karena dito jaga jaga solat tah, jaga lima waktu nah, anan sampian jaga. Kula ingat bilang ba abah ni almarhum abah kula. Kula mun peleman dari langker mare maghrib atau mare saya tanya aki bi abah. Bajeng engki salat dendi teng langgar. Rakaat pertama opo sing diwoco surate. Mun pas lopot tanya aki ke langker bi abah. Mun lopot iar biar kula ba. Mun mangken cak ada sama enga nanti pak enga. Bini nete penga solat paling si penga ngakan. Mun tak ngakan sehari ngamuk bapak. Tak ngakan. Kok tak aku mun tak apa aja ngamuk. Mun tak solat ngamuk, mun tak ngakan ngamuk, mun tak ngontal pil, tak nginom obat sampean ngamuk. Ara mun tak apa aja sampean tak ngamuk. Ane ka wajib nereng sepo nih ka jaga. Dari mangken insyaallah mun sampean 5 bekto na jaga setiap adzan anan sampean sare. Setiap ngeding adzan anan sampean sare. Insyaallah anan sampean tak bakal jauh main, Pak. Mulai dari SD beduk, hari sekejaki bapak nyare. Mulai dari madrasah asar, salat madrasah. Para maghrib sekejaki bapak nyare. Tak kira jauh main nah. Lebapan tato nyare, aja memelolo sare. Tak kowe kakandreng gerengen. Polan korbi polan bangko, anan tak sare. Kan enggak sepo-sepo bilang mun para maghrib sare, anan. Sare tak sare? Sare. Oke, bakal langker. Setiap langker pan mapan, teu merarak terak, tade. Ada santren. Ada nyari langker kemas bersantren. Paling bade situng dua punan karena. Mun lain tak partai bede lah. Bila ne sare anan. Mulai compet are, mulai para malam mah sare anan. Pola na setan re keluar setan malam jan. Mangken le dadi setan kabeh. Bi bapan teh temu, anan teh temu, beri lapangan kabis deh Pak maghrib. Ya wes, kule cuma mendepak ke sambian. Nah, cuma mendepak ke sambian. Perkara sambian tak sholat. Oh, orang lebih tibi terserah. Mereka bulan bi tibi kan apa enggak kakek. Wah, orang lebih tibi, kofur nabi tibi, polan bi tibi kan apa enggak. Sholat aja jaga. Termuka. Kulu mancini tadi orang sahli ngelakonin sholat 5 waktu. Amin. Pon terakhir, mon saumpama orang jadi tek wajib beki salat cukup enggak Pak. Kebe nampak Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Maju. Tak lang propu baik Ka'bah aja. Cak Nabi Ibrahim adalah minta ke Gusti Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ni ketuanan Nabi Ibrahim. Ya Allah, tetiaki orang muqimas shalah. Orang sebisa ngelakonin solat. Wa min dzurriyyati ban anak kompoi kula Gusti toman tak kula bisa mendoa nganeka. Nabi Ibrahim minta ngak dia Pak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Minta Nabi Ibrahim dekat Allah Subhanahu wa taala karena tak sakepin orang yang beri kemampuan ngelakonin solat 5 waktu ben tepak ke waktu. Mungkin solat tetapi mungkin luar waktu. Kan seperti ngapa bejeng ya repot. Mulai bejeng tadi ancang deh ya. Ngancang aja mau ngancang sampean. Apa campek taruh karuan dulu. Dari di metre mak saya boleh keluar dari bektona. Tore patang jaga solat 5 bektona. Maka solat ni kebekal aja ke kau dengan kuku ning alam kubur. Hafizakallah kama hafidtani fid dunya. Setiang kok sak jaga kakek can solat. Sebagaimana kakek bilan aja ke engkau can solat. Setiang kok sak jaga kakek cek kebetir can solat. Kakek aman dari azab kubur. Kakek aman daripada seksa kubur. Kakek aman daripada himpitan-himpitan kubur. Ekepek bi kubur. Karena engkau sak jaga kakek. Sebagaimana kakek bilan aja ke engkau can solat. Hafizakallah kama hafidtani fid dunya. Sebaliknya solat pun
bekal ngece kau panjenengan, ngocain kau le panjenengan. Dhayyaka Allah kama dhayyatani fid dunya. Sebagaimana kakek nyak-nyaki engkau bilan selama odin kakek ning dunya, setia Allah taala manter nyak-nyaki ke kakek manter tere kan nabi Gusti Allah sebagaimana kakek bilan tak ngerken engkau selama kakek odin ning atas dunya. Penting jaga salat. Cak cuma tabun tok jaga, cak cuma vitamin obat saya jaga, obat nyamuk ne jaga, penyakit e jaga. Maka rukun Islam senomor 2 yang kita nikah salat 5 waktu tak kalah penting, bahkan jauh lebih penting untuk keselamatan dunia sampai ke alam akhirat. Nanti muka jadi ilmu si manfaat di kare teloan. Ane kedua syahadat biasa aki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pakut sekut macam nikah khusus semun para tedunga ben salat 5 waktu na jaga seran orang ajaga salat maka jasad tak haramaki masuk ke neraka. Termuka pada selamat dunia akhirat ben itu teki orang yang sahli ngelakonin salat 5 waktu. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان ونملك وضوء عن الوصول مثلها فلا تحرم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم فينا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظن بعد أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وافرض من الخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Deka para kadas saja kanto sumbangan malamangke nomor situ dari kereta Karin nama ibu Pak Asmuni nama ibu Nur Pak Sirun nama ibu Pak Haji Mustari nama ibu Sutomo Sepuluh ibu Uswati almarhum ada sedekah nama ibu Muhaimin nama ibu Muhammad Pak Muhammad Ja'far almarhum disediakan nama ibu Matkolin nama ibu Fatona almarhum disediakan nama ibu Haji Mati nama ibu Gufron Pak Sirun 10 ibu Pak